Ia, te whaatalo whatu fo I lau whiunga taitai o lea tunu, tātou pōkalame pēna māsa nei vai aso. Ia o sin mōmora whiunga, se pēo le whai ungo le vai aso, lea fo sa mātou watu sa whai e, fo sa whai e, o te whono o le businessi Pasifika lau whiunga. Sa o le sa whalau loa, sa whalau loa le. Mantua fo I lalo tātou tulafono. Lea awalai ia itu nga sa fai fa pene ya ma le tulanga le le ai fai ma fa nga fo te mi fo mo me fa lo nga fa va malo lo no ngole me a se fa lo le ko ai se ku palpala ia me fa na ave mo certificate te mi le a mo me fa lo a pa wanga le malos idea fiala idea fia e tato tu la fono mo me tu la fono fo io fono ma swafa e le tu langa to lo fa langa no o nga io mo mio o fa lo longa honorary titles fayalanga ko ku pala ya me sidanga ta fo le natul malo tilesa nga alwa o fai an faile malo ya es moi foi me faiare el ulato fa ni la le nga fa ftai a umaya na le pe volta mo o paka no mai mana o se fa lo lo fa pe ele nan to le o sua fale ai la lo tu la fono na tu la na fa honorary elation si tu la nga tu atu le na na umaya ya on fai foi la unga ia ma avatua ia malan certificate for le tu si fa mania ai ala upuna honorary o tulango fa lo longa ele afia ya ta to ho tu ma ngai fa no nga fa lo longa ai fifia tanga tu sape na fa lo longa fifia la to I tuia pe ya tangi ai fo ya lo io la to fo tu la sa o fa puina ya fa tai matunu on le tele on la to wati na e fu fai ta pe o tutel malo tele le o to mesina I mo fal tu pele o le PSP tele fu la fa na o Samoa la mo nga wa le meta wal na nga wa tele fa na o o nga nei o mai le ni nga wa te silal na me le te filman no sai ilia no ni nga wa mo fa na no fo mai a onga ya o tau na faise se nga lo mo se le ni so so ne matua pela le ta sinale sao fifi ai foi le costa ia malela sa vela o fa ko pena lo mai si fa le fo ia volevan tal nom tu o tu fo il malo le no mo le ia ele o ton ele o la ve ton o moto le I benda fifi askoin ia ma le la va pe la fa solo la to programme na ita tu tenga malo I fu le lu afi lu flu le la au su mal fono ta io o malo tau planga al fa au su mai ale ne fon tanga tele tau I nele tu lang el Pacifica
o le tale atu na la whenga o le lae pena e sau no tūlanga leo lo iei fo isi mana o ngan malo fo ia mo niso tina i le mainland e se mele mo tūle whanonga i se whatan malo le fo e to ina le fausi e tua i whea i tua e le tū malo le a oto i le se me pena o whaton noina ala lama ia satal no mai tau ai ase se tina fo i si fai si fo ia fa sol sao te whaatara se la so sala o whiunga le sa matua e pe e le pau ai i ia o polo o le whi pola tua se mafuanga tala noa o se mata o pula e whaatara noa la tō mal company ana le musin kere le ngā umai mo meo o maa ho le teu ai le teu ai mo meo o le power fa popo ho le ngau si mai le la renewable energy o le malo si fa alti so le mau ai meo mo sa mo nei tai pe o sua vai tai pe o le la tai pe fo o le matangi le la compagnia tua na momolia tulola e se le teulo i tono mai le la wo o ile so sa e mantola le sa e tele taponi e falolo e ona pa u mai lole o le whaangata to mo meo megawatt tusa o le lusul 5 megawaki e le malosi le tisele mo mia le tunu me siamo mo pisingisi ko fale ola a olola ya skonga e masa upau ma wavo el kele pisingisi le kapongi e pa mai lai lunga le lusul 5 e le sulfa a le kele le kisele e mwhaio ngā ngausi ka kou mai le la kusa e sulfa sulu 5 megawaki le melana e whai le tatu IPC e olo i mo meo whai unga mai asu ka pēlo ia masingi fo ia e sa wai le sua le whanga le sua ua kaumkakele e whanga loa ia ka kou e le kise ia ngausi mai le la mangkua foi la ao inga osi le ki se foka nga osi a pe ala olola inga le se la e le se ki se nga osi olola nga osi le la oso mal makangi i oso male kako ola makako ki se sa mele vai o nga ve umale ole o le vanga ia ua le whaonga ke ulo i kokongo le o maana ia Patrice se i ola le kaimi e koe mo mi ai e kufa uma maala le masingi rea e anko ka pewoi le o el kise ia mai i le vai ai whaola mai masingi le sau le suau le kiso i o ngaulo mai lea ole mela nga wa kup wor kai me e ka pe ai le ia meio ole vai ole a saul e ko wa pe ko fo i ma masingi nga ina la ma fo me ole mela wa kup ele kai o ngeira sa fam kalama e aka o e ngafi le sa fam kalama le la fe la ko fosu o la ko fe ko inga mal kampani le se i ko va aia pe ese me con ko fai e kali ai la le fa fika u ku le ma me ye fa ngo mo meu teething problems o ngai fo me ya mokako na fa ngoi mo meu fa fica o le mo meu ma mai o mifo
no pepe fo ka fang au ya o solo la e ma yongi fo e o foi la mo me le la e fa ngai lu punga e se tu la fo le fa tu sa e fo le atina e la nga teething problem nga ko foi la nga so la to ya to no nga fo tu po mena mo la to ma fo ya le tulanga lava le pe le pawa tu sa o te tauna tanga I mai ai ia engineer le tulanga le wa tauna ona mata itu ne ono tutupu fa fita au di fa me mala nga le mo foi ko la ka lo la kom ka kai fe me wa ku sapo engineer ai la nga ke le fe me ya me fe me fa sa lo nga pe ni me vo e sai ni afa mong fu em solo we lo ka ko ka a me e fa me fa e ko ale ma ka ko ka me engineer nga me le we la e paula le me ma le fa kala le ma le uri ne nga ko lo la al company le ne ta wa ro famous company mai fa ka mo di ka yang masing o ma ko ho me fa pengi fa ku pe mai fa fo avango ai fa sala lau ya ku umalo la peki mai le mele ya peki mai las ka mi mai fa fo pi ko fia li fo kala anga ka yo la ko malo ole company la le ele sisi company fo le nei Samoa la tu tinga lu fa la ko wa nga fa yam si le ma fo yo so ka ma company ole va fa ole wolua so le talon fa nga so fon tanga ta yo maro right isa se fa fita uli to le tau fa longa tu mata wina o tu langa le tau fa tu penga o tu langa ye tau tupe fa tino ai ia yo tu langa na masanu tupe me mo e kiri mo lo velape a mo mai fol kupe ai le lava ka fa nga nga ya ka singa fa fika ela sa tala no nei capacity man ko fo e o le va mo kupe e fa wai ele o la pa fo ele nga le nga lu fa sulu ale le va nga le va nga kalang u sa yo nga ka usanga o ka fa ele tu la nga la me fa per ele o me lo ka usanga ka lu nga fa ile un la wo ye kupe fa wai le o la pa le Malielegaoi ya le am ka e la nai fa fita u fo le tu la mai tanga tfenga nga ma no hao yo tiene voi mo mi engineer structural ka ko fa le engineer fa pena o ituna chile mo la velave a mo fo pupe fa le fo tu la le la tanga ta yel ko mai che manquale la asia ka va ai vo le don ta fi tantene mai fa fo e meio o ka ingo wai la lo ka minga e no amatan fa eta to telefoni vo le alu kua ya na malosian fa tiona ka minga fongo il palme ya no tu lo le tat salo al melnalet famiglia ana va per ni mo al fengo mei nga ku ko ingai ku so male oso ke pula sungu I lo suaki mai lunga ya wa ai fengo fiera ka ko fai al mele al fa pingo wa fa piko vo ele se ko mai yo tatu tanga te fai merna no se no ngai ka ko mai ko fengo fiera fenga be fa li lo ya ka o me ko fato exceto o maku ya que era o la mera fa ko ese fo nga so fa mkala o lo fatu tu pla ia pen ne no fionga tistu singa tanga tai fa tau I conflict of interest po ia po na fo ia ya afio minister ele mer nga ni penku wa ele fayantu
mai o ko uma e ia me pena tupu ele mele ole me pixirin kawa ele fa ro lo ka ka ia fam telanga le fa ya wa e fa sala lau ia me a fa sala lau ala po ai peki mai ai ole me va ia el malo ole ka ngaka ia ile ka mai lua ka ngo fie ya la a fa la fa nga wel mix ka la fa la ko business ai peki mai ka ngo fie ko ia ile la ko mai ai ko lua le ka vo ile le ko vale sa pa un ke fa se me ele fa yo nga el malo tatana le kulanga nga o man fam kala e o al malo america ya ele se fa business se ka la ka ya trap al mo billionaire o over millionaire o billionaire ya la fini al malo america el conflict of interest en fa perché le lo conflitti ya la conflitti e fu la fa e fa po fa ka la ku ya o le pico sili nga kaua o che fi fa kala se pe ya qua ma fi che le tanga o ga kala ya fa ki o pe o mo qua ma fi o le faccio sosso ya mal sini mudi da fe okay ro sini de o ka sang fore ka que ninguém vai lai ro sini ka fia mai ro sang fore tal malo ta to pacifica ya o le foi la mata wore na a fia mai foi sui o le fa au ya o le tau mata tu la fia pe na ela to ya nga to abre ta to no ora ka mo foi me fa ngalwa ele ka fia ia va pesa me fai un carga me iole me mai agora que quere ni mane ia sao ni mane la lo ngai fa ko mo lo ia fa o ko mai ma ko inga ko fa ila ala te tango ia o que era pe mo se pele wa o fa kaluai ma ko vole ko sa fa irme fia o wango sfulu ko sa ano ko ki o va se fu e vele mai let's go vai mai o vole ko va se fu kalavo koi kiki kala fol fiku algo ko fa se alo o va per la saur che ya so e che vuole fa se e mo qua ruale alo lo fa che le il Palemia il malo Samoa tutto tas ya na Samoa fai o tata to po kala me mo ne vai aso to mau fo ile si fa poponga ile vai aso sa se foi